Yes, mashabiki maitu kana mashabiki mai EKAI TUNEENE nye kwa masito nito Robert mwe wambendano mimitekala kama naka kuyo kama na ati kila kilungu ni mwende tefyu kilungu kita wa EKAI TUNEENE na ni mureba si EKAI TUNEENE ni kilungu kitha kia tetu kwenyu kwesila kisasa kinene kisasa ncha Triple P TV na nundu wa wendosu ula wendu wa mashabiki ni mureba si hane umunde karika studio situ ni na mweni ni mwete iye hane ni mutavia umunde ni kinene yani ni kinene nundu netukwitha tuishare na mweni waitu muthanyani wa umundi so ona ndikwenda kwananga much of your time nenda nambo munenga kamwanya nikenda wese kwithia mbaitu ni wa mukethia meanwhile twote ni baraka mitandao Twitter wa EKAI TUNEENE na kwenye personally nitawa Robert mwe EKAI TUNEENE. Hey, mweni waitu karibu sana. Asante. Nombo sia kamera wambo tinia andola maende no twithukisi andola maende no tukwatenesa no imatabio ndo witawa. Okay. Musiaisi wa EKAI TUNEENE masani asu mama thenya nenda kukethia na njuthocha katika kipindi kino cha EKAI TUNEENE na ni kwatene tukwatia ni pamwe mpaka tukamine netawa Kathini na ni mutangie na ni mwini wa gospel na ni mutandithia wa siendo kana mukuni wa biashara ba musini wa Nairobi kana ba Kenya, and I thank God. Thank you so much Bwana Robert nondo wao kuona ni wati kuka katika show ino. Sure. Thank you so much. Oh yes, mashabiki maito tolondo nini mwadomsia. Omunde tuna mundu kwitwa Kathini ni wamweni waito yani. Omunde ni mwadomisia ni kenana nyene iwa kuina wadhi wa wajama fulani lakini ndiko ndo wino yu. Wendo wino windu kama nenge credits Anyway, so mashabiki maito tolondo nini mwadomisia EKAI TUNEENE yetete kwenyu ni kwaseo wa loto moto na kudhoka loto moto mbaito it's very easy. Weka hata ines mashabiki mwikulia tukwata mbesa inuata kudhoka loto moto it's very easy. We also simu yaku dial *570# na we choose option number 4 either nukwenda kuisindea ngale na either nukwenza kuisindea elaito mashamba kana nukwenda kuisindea munda kuno musieni munene I love you. We choose option number 5 tutha ukenda mutabisi kudhoka kwa silingi 500 nikenda wese kwithia ni walika katika entry ya kuisindea ngale kana kuisindea munda courtesy of Lotto Moto. Tuende nesa. Now, karibu mwa kuno katika studio EKAI TUNEENE na Willy Nesa. Ambo tuambie na secret nicha wende secret nicha nondo twikuona change hani wende Nesa secret nicha secret no ndiye kana be secret naku tutavie be mundu asasia nikana wense kwithia wende Nesa yobune no ikomatene. Okay, kuyane bune na kukoma tene is there but ndo na kwasia secret ya kwe mwe kwikala undu nili ni ku avoid issues. Yes. Na ku avoid business yandu whether I'm staying away from other people's business whether which avoid kindu ketwa stress unnecessary stress. Yes. Na wona avoid kindu chuketwa unnecessary stress. Mesha magumethe ame stress free ndio na hata beba ndo thina. We watabe mashabiki wa mea no mokwatie kwa katika social media. Leo kwatie ba. Wathi katika YouTube with the avuneta Kathini YouTube. Usubscribe. Yes. Na watch, na like, na share with your friends. Wathi Facebook neto Kathini Timothy, Instagram Kathini Timothy, Twitter Kathini Timothy. Yes. Na TikTok itwethia ni TikTok goiko kwenda biashara matukayu ute TikTok ndese weba TikTok neto Kathini utu. Yes. Na kwenye tuo mwimbati yako ya katika mitandao nita Robert mwe EKAI TUNEENE tuatia nebo netha bena mundu kwenda ututumia utumani mukube no atumie katika namba yetu ino katika screen ya 0729521275 nikendawese kwithia tukunite maundu Nesa tuatie mundu kwitwa Kathini baya katika YouTube channel mbaito na mutabisi na mwe the only way to tonyo support and mbaito mokamba ni no kuthi katika YouTube channel ya mundu kwitwa Kathini usubscribe mbaito no education mbadila mwinite bo wine anu mwinite mbadinzeo
ninamudavisie saila walika katika channel ya mundu oi subscribe no imwandikia oka comment bau ewa good ewa emwathibeku so tuatie mundu kwitwa Ann Kathini katika social media handles nikenda wise kwithia tukunite maundu onesa so mundu kwitwa Ann. Yes. Nditu isi niwendete interviews mbinge na anonimo kulio ukulitwe na ndo ingi. For the first time katika studio sito si EKAI TUNEENE tutabie Ann Kathini no. Roba. Ann Kathini ni kana Kayova. Ne kana kaka. Yes. Na nisietwe Kitui wandu beta wa Maliku. Yes. Na ne kana kaka pia ni Kibeti. Nina ciana na ni Kibeti. Yes. Mandaline bau? Mandaline bau. Ni Kibeti. Yes. Ndo no gwithia nile mutoto lakini William mutoto Willy under 18 lakini ni mama. Na ebinda yona bwe ebetu na komanie na Yesu. Yes. Na ndangia na nekala katika nzia yake. Na ndo nakwasia ni umwe katika alameta wa church girls. Yes. Ndo ni mundu wa kanisa alamenda chokotenea. Chokotenea mayuma. Ela we wako tuta. Ni dia la twenda tuta ila kwa kuna ngengele. Twasi for example tangia na yukwito. Kanisa wa IC mali kutumaluka ukethia ngengele ni kukunonekana ciana ciuke Sunday school. Kanisa haya kwaya kana isaya cadet sikana ila kwena kiboyo. So ndo nakwaze ninye na kuna ngengele. Yeah, at my time. Kutanamba kukala ngimezi yokuketina. Yes. Kutanamba bukanga katika nini? Na apart from that is my personal life. Apart from kwithwa ni seitwa Maliku ni mukoni wa biashara. Na ni kuna biashara ya ngwa. Nituma ngwa na kuthosia. So kana njuka ngikwekela itwa mesha tuso. Njuka njuthima na ngithingi usobesio katani okaseo. Oye kalone so kethia no umelo andu ni we sawa. Na ndiye naelesia kupika ba. Yes. Ndiye wenda ni thimbaka ba. Ndikwenda utuelesi muno. Wasia wabala Maliku. Yes. Anuma Kitui by the way, Anuma Kitui na goti omwezi ni wa Kitui. Omunde Kitui to fully represented lakini nitumutambo amu na mashabiki makundu kwitwa Machakos, mashabiki makundu kwitwa Makueni, mashabiki ma diaspora, mashabiki alama pipeline wezi masasi ya pipeline si Nairobi. Yeah, pipeline no kamba. Masasi ya pipeline masasi ya pipeline de Kenya. Nundu ilani country on its own. Yes. Yani tumutambo kala nika highland keda kanyube nika highland kakamba so wasia wabaya Maliku. Yes. Kwa muse witawata na siwe Maliku kwa muse wetu wa muthoka na kibetikia tawa wayo andu ngala mamwese mamweta ngakise mama ai kibeti cha soko libetite za manga, mapokado, tusukuma, maembe, binda maembe. Na neani twase nitona kwa seneta neani busokoni. Wa mahali kunondo no malo kana di school. Ibindela na di school kwacha. Nondo na siwe na katikati wakwa na ula na ati baina ka gap pa ka tumia kwa kauta. So whether ndina mundu netha ukana ake musi na ndina mundu netiwa nondo nwese ando me school. So na atwa school na alikile school ne munini. Na whether ndina alika kawaida ndula ebindesu ando malika school na alikile school ne very young. Na ambisia na no nursery njoka kutinda na mama. Neka na kuwa muma school. Moke maimbo sa neka na twekata. Twenoke. Na nekala tha yusu wa withe anuka busoko twitindo buna nyakwa ngikutoma tomangwa ase we kalo town ni withe ane wese katauni onethe ane kanini withe awise kie no kila mundu ukithia na katika harakati hizo na watu wesitwa naambia kwetu baby so kila mundu kwetela bede
mashabiki wetu ula mutesi nickname ya mundu kwitwa Kathini emunini nikote ni mwewa so kwambia umundi tafadhali tuna baby in the building mashabiki wetu tuendelee sana mundu kwitwa Kathini so tafadhali tuatie katika mitandao katika social media handles tuatie mundu kwitwa Kathini tuatie EKAI TUNEENE na pia muimbate ya baunye Robert mwe EKAI TUNEENE so iwa watu iwe sitwa wetwa Kathini. Yes. Lakini twasi ndona kwasia tindona kwasia ekana kana na asia to musi wai thina. Thina ula thina ukithia ona kindu chuwa buto ini andu masuka suka na maka na musisi kwa ngakise. Nondo niwese akuwa mayo anene no mabisi ala mabisi methe ame anene ukithia nondo wa ula thina we bukwitu tio mokiwa tio wese kasumba kukethia kamusike ucha muno ke katikati wa mesi yo sawa nondo palato tuite twai katikati wa mesi ya sawa so ukithia yu ethebe kindu chuiye netake kwamba kukozizwe bu ethebe mbu icio iye neta liboti neta kwamba kunobu andu mazizie kana niwethia pena githuma jane kirwa bandu mathinzie mbu iye na ninza so twasi neta nena sieto musi waithi na muno na wethia maisha ni tilaisi na nyakwa no struggle nondo ithia kwa akwite nyende musi my mom emoito no my father wa pass on na wethia ni watu wana thina wai mwinge muno na wethia bena struggles ndo wacho wese my in-laws and all that ithia kwela wagwie ati sister wake everything ati sister wake kila kindu na ithia kwanda enja ayo sawa ayo sawa nondo twatuite kundu kungi before to thimaliku twatuite kundu kungi kwitawa kisioka kana boboa andu mangali kwesu newa mekwetu nyendi kwese ndi akothi but ne twaendie kwibinde mo twende to visit kabule ka my dad na ela tokie twathamia ela my dad wa pass on ethe ano tuthamie kuya toko kata thwa kithe kamaliku na twatwa bau yuto atwa bau yu ethe abe na lot of harassment kuma kula ku yandi witu nondo andi witu wa imbesa ni betila se imbesa na ne watu tie lakini akisa kwetu ni aya bendukie atuitata siana atuitia wekeo na atuya twasin wende zondo kweka no wayo mubango wa satani na andi witu atukolokania muno musi kwitu tusetwe andu oi no zela wewa musuya usia wasiana mboi twasetwe tu yoi muno kwitu my brother ila wa minie class 7 that time amina class 7 athi school wetu wakatula ni boys asoma form 1 form 2 where their school wende someka nondo banywa mbesa lakini my dad no tie chao no tie mali lakini ela mali utie next of kina andikete mwetwinya mukuwe nondo my father no wa last born so whether inya kwa ndena access ya anything kila kindu enda no endie kweti anti kila kindu enda no endie kweti anti na whether yape na bina so you kwanze nondo nele asua brother kwa lungwa aenda kula ku yanti walo bingu itanduka ethia mwe yanti yu ndio kaito ya lungwa akelungwa akiwa batange bawe tundwa nando ni makwata nete so ikakuwa hivyo na school yema na asio kae kalandi na mbio balua anzi ato balua nini at that time ni wasuene akachukuliwa na kampuni ilikuwa inaitwa Njika ya kampuni ya kupanda miti so whether my brother no thukumanjika methi mebanda miti mesobya malelo marulo na bune bo yutokie wethia no na itu twende okwana ni kwate kiatu chakwa chambe nekie ne class 5 kuma kusiawa kuma ila na siwe nekie kiatu my first shoe nekie ne class 5 na nakitho wewe ne my brother
na musala wake Wanjika, my elder brother. Tsesia kamera si wambe wambe umu appreciate muno nundu nise nukukomana na show ino nayo ne mubea muno bro Samuel nundu wa watwiki undu watukwatililile na wathi uthukuma ndu aulwa ni ithi na ndu aulwa ni bala umite andu no mathukuma na mayulo sure andu mu maluka no githia nundu aula thina wibu kwenu uyulwa ugithia ndu kwenda nduko actually ndu kwenda kuya associate yes amusi so twekalo wethia no kupamba nawe unajua mimi ni wa huku nyuma andu ala mezeti na nesa na mebambe yunye na ne kuiti na netwa bebi no kila cha kwatika no githia onethia andu ange ni moko manza mwatate iko bebi ndakakomeanza ndakatate so but inza yo netwa mioni nza netwa mioni ethia ni no nete thina wa lew lakini to ya thiungia bandu nundu nake mama ai wake tai nile ibetisia ile kuwa ukakua ukambogwa ukanya ukamba kumba kwa kibu Robert nenda kutabia nesa kana undu ne anu nye ndia boya kitamba cha moko kana ngwa yo kwatwa nye ndia iki ngwa yo kwatwa na ndia boya ona kitamba cha moko ekangwa ona kitamba cha moko na musindwa stable ethia ni ngwa yaku na nemwe watinda nayo ukobwe wiyo waneke ogele kwacha wekata wetine ngwa yaku na baisongwa paingwa bo wakwe ndia kolelwa ngwa ne anybody nye inya kwanda yetekela yani tweiwe tupatetwe kwenda sindu siene ukethia ndu tamani kindu kya mundu ndukitamani na negwati chu nicho chatutethie na wethia ni chatutethia wethia ma brother makwa ne mali ya kutwika ingi nondo thino la webu na uthiula watu thiukite pailira gwithia bo meleke kangelio kamuhu ukethia no gocho mwa kindu ba but thino la twaina guo na discipline ela yai musiusu ndoi wosa kindu chena so no wenje utapia kana neke kiatu cha kwa chambe we standard 5 neke ni standard 5 na kitumia cha kombania che modela ye kiatu che soso oyu sieta wa wedge oyu si ando mazita wedge yes ibindezo ndize cheta wata la but cha sobe tu muthemba wa wedge but ne soso ile plastic but kiatu very smart neke na keke au njasaba nondo ne pesa tasiana nondo ne katulu ni thawa manyek chai cha che brother yako ambiye kiatu jwa kithoete shilingi 380 380 na kwa kiatu cha 380 na cha thoetwe ndukani ya mundu eta Ibrahim itui so kiatu cheap yes na naende yo kuyana na soma na mina class 8 wethe abaingwa bisi na sisi ndo musiwili bahebisi but before no kwa mina class 8 my elder sister ula nati ni sister nati yotebo late oka kwikala na my elder sister kuno mukuwe wito na katika harakati hizo akwatwa ni mbanga na akuya kuwilo my sister niwekalile mortuary for more than a month zaidi ya mwezi mortuary wake nata zaidi ya mwezi kitumi paingwa mbesa sitona kumbanwa sika mwenocha no kwati no kwa na level ya thina level ya thina ya ibupa no mwete wene mundu lakini ukethia mundu uzu mwenocha na netwe niwe kalilewe ekalo muno but after a long time niwe sio kwenu kwena wakathi kwa dangers sia nyenene menete ucha ndeka ekaneke kwase nene menete ucha nondo no nienye kwitu
na sindu ila no nenda to experience no ndocha I can say uchane muthuku ni muthuku na ila na mini class 8 na wethe aba ingwa bisi na kwa nione betete na betete muno na ina max 378 378 ibindesu nweze nini kati yethe ya 350 ndo tuweka masomo mwanza so nina max 378 na ninye netongoeti actually ninye na imwetu ula watongoeti sukulu ya Maliku primary that time ninye na imwetu ula watongoeti so we mwetu ula watongoeti niweka max niwakwata max yaso masobetu lakini ukithia baingwa bisi ela nokie na mino thio receive results no kana natabia mama na mama ni wese nembetie na naile to thichao naile to the school ambe etela balwa wikata oke tu wikata tuone katika harakati hizo ya kwetela but mama nzunge yambe ona balwa woka pana abasize ndikona to thichao to the school ya secondary kwa uwe kita kwa hiyo mezi othi chao othi polytechnic mulango polytechnic na wewe yani na lea na muno na kuthi polytechnic mulango kule ni vititu they know we ba kwito ko mubane chao na leo soma they know we ba kwito wo ka tha bane chao na katika ila cho weze mwene nani mozi mwesongiana mwekula ni mama nile othi skulu nondo wacha mbona angani ni mothi nyene leo thi nondo wacha nya kwambia ni weze ndo cia itogu useto ba na keka ngai ni wenda usia waku ethe akutumia wathi usia waku wathi usia waku so nondo wasiwe pano nenda wiyumisi na wewe manethe ngai no abangie kana no ukasoma wandi we na yai wiateye na kulia andu ala monde twasoma namo monde ni mathi secondary nyenya nati wabu so nebu nende kwisilia na to manone my cousin Mombasa na nathi kwekala Mombasa na my cousin ndiale ya ofesu na ndi immediately nundu nenela ila yisilia ya nathi Mombasa ninguthio netha ninguthukuma nikwate numba ni mbesa netwa chao netwa school nye ngole yakwa maundu monde ala neka gole yakwa yi nendo school ngasome nekana nisisie ba yakwito kana nendo na kumya thina ola wiba kana nendo na kumya ne nyakwa pau mali kwa geka kutemewa nenzebebu nyakwa matesa pau mali kuna kibeti cheta wakabu nimo mesiki ibetila si atesa pau mali ku ngakise nakabu ona sindu zietu mano kitwi wewa tiwatie kwa ngakise kanon tiwatie kwa kabu izi nzibetila siebu ikongo ila siuta sindu na wewe yana ngwekulia muno mama akumwa bane chao so ila naendie Mombasa expectation yakwa wewe titayo katika akili ya my cousin na thio namo angule wenda chao na mwana nenda kwa school nye ambia wende tona but no kundwa chao no kundwa course nike chao nike tailoring and dressmaking na mwana sawa no twambie but either we na hope kana tona kwikalo umbe zigezo kwate kanoke kata kwa school nanya naambia kuthi course nenda course Mombasa technical ibindezeta Mombasa polytechnic Mombasa polytechnic kuna bona ambesi naenda nga Mombasa polytechnic where pena mathina nondo wa fair nini na umwaku after like 6 months no so transfer na toka college keta wa Kisaune polytechnic no ko someva iwe there no walking distance wo mama mbangithiba na soma na mina 2 years amina na nengwa certificate yakwa ya grade 3 na numa kwa my cousin no kailobi
mama kwa my cousin no kilobi no kie moko ni mama my sister no kana mbio manza wea inaweza ne manza wea na experience ya school mostly inaweza challenges zila si hapo saila umete uma school ndo kendo weze ona ndinde bando nene so thi ibinda yuko ya ke andu moketa internship ati wambo thi bando wambe kukwata experience yawe ya akukuanga na hiyo kitu so ne uthi kamba nini ukebundizie weba ukebundizie weba so naambia kwate ya wandu ange twithi in Australia twithi tuchoba line EPZ woso kana ule kwoswa uyekata wale kwoswa mwezi oka lakini mostly whether wale kwoswa mutindaku nondo nweze suwa nebi ubi mweza saila ndo makwa kwoswa suwa nebi ubi so kusioka yenge na muka na mau ane kuma tekala South B so uma South B na mau mpaka kuya kandi general na mau so una no twana kwezilia distance uswe ondo yana ubeta nesua so twa optia kwikala bunge 18 tuibithe suwa tweza kwikata tweza kwinukania na andu ange nini mawe ya mabingangwa na labu no ese mwendeta mwe andu inge mwe mana na mweno mwenda andateka but wendeta wiweka wailobona zuwa ya samu no na atati muthe no kusioka numba ne nyoka na ina banga kwisila buge jijo ngemanda uyo nethe ne wanu ngemanza uyo nethe ne wanu mubindizie mundu emanza uyo wanu mbake jichi it's not easy so nyene kala neso kwata wia na kwata wia na wethia wakwata wia bado EPZ neso kwata wia pe EPZ ikanje ebu nini ebu itawatende Samia Park Samia Park pe EPZ bonsene so na kwata wia bo na kwata wia buna mbeo thukuma yunge thukumanga kumbe na nende kusie mwana mundu umeba imwana izondo wende mwana barubaru imwana barubaru katika harakati hizo na komana na mose wakwa na komana na akenda twabengeza no we kidogo kidogo na neso kubatwa iwa roba na tuwe ne munini neso kutwa we munini utafiketi miaka niliolewa nikiwa mdogo utafiketi miaka nina ile nini na tuenda miaka 19 19 wai sawa no sie kibande na no sa kibande na kumanga EPZ like 1 year na twao ni se ndo biketi 18 years tuikale twambe otila video ndo andoma tuikozo ni ndo asiana ndo koti asiana we so na twao ila na twoiwe maisha mabenduka so wathi wakwata wia nena kwata wia EPZ Samia Park so na kwata wia boyu akone na bathu kuma mwaka mwima na wethe ndi kuona mbeza ichana nondo tubeza tulo kuibwa wa kwata ni at the end of the month ukithia ni mbeza sita ona sibi kangilimbao mbeza nini ki so wethe mbeza isi ndo acha na mahitaji ni maingi uilobi kindu chambe othona ikala na my sister but uilobi cho ukwenda kana participate ogendo akwe no thukuma tia ona mama well up my well up ona mama akito kwikata me akito kungangana mena mume so nema ku expect ona kwa ne chipin aya ninetele to musine tumekindu no kwatia na nyene mundu kileko chako kithia kimusi ukithia andu ala memusi ndikwenda maisafa so you can get mbeza ila na kwata nini netanguzia ni almost 3/4 ngetiwa na kakwata so kakwata ka ukithia hakuna kitu naweza save so at the end of the day ni frustration no kwati so no ndo frustration is whether no na mundu no asi moni woni ola wainawo but nyendi I give up although nena decide kutwa at that age but ona ngitwawa akili yakwa ni focus ite kanona na twawa
muthenya umwe ninga school ngasome so ila na atwiwe maisha mapenduka whether ati ile expectation nayo weze mundu watu wabo ile expectation whether yawe nayo ile expectation nayo whether tiyo kindu chambe watu wani walikamea on no control when either your husband ama in-laws so whether pena kula ku controliwa yukila kindu ngwisi lazia nguthi kwika kiachiveka nundu natwawa my father in law ne wandika balua evindezu kuandika balua kwa simu ne wandika balua ne waze kibeti chu kenu gwo musi tuka twisoke mana we so timosi inda nena so musi yuzu amino nena ndi alikuwa ngalini tete musi na nisiero kondo kutho netwairo kondo kuthoku ndogo ya kwitu washabiki waitu tuende na mundu kwitu Ann Kathini Ann Kathini ni mweni waitu katika studio situ cia EKAI TUNEENE muthenya wa umuthi na tuende no kuna story nake mashabiki maitu ngemulilike ni banini tuatie mundu kwitu Ann Kathini baya katika social media handles tafadhali tusembe baya katika YouTube andiko Ann Kathini nukomana na namba cia mundu kwitu Ann Kathini bau yani subscribe ma na share mutio ka comment bo mwe wathi uno wakuni wa mbathima yani mutio ka comment eguonesa na pia mwatia kwera katika mitandao nikenda wese kwithia tukonete maundu onesa kilungu kya EKAI TUNEENE kietetu kwenyu ni kose wa loto moto na kuthoka loto moto mashabiki maitu it's very easy uso simu yaku dial *570# no choose option number 4 and then ukwenda kwisindea ngali and then ukwenda kwisindea muonda kuno Nairobi choose option number 5 na kuiye kuthauka no silingi 50 nikenda ise kwithia ni wosa ibusio kana ni wetha ni ibusio ya kwisindea ngali kana kwisindea muonda kuno Nairobi tuende nesa katika comment section tutabi uende no tukatia wengale kwa ibaya Kenya nikenda ise kwithia tukunite maundu londo ni mutawasia tukunite maundu bara kabisa so ai we iwatu wa kundu ndo kwiliana kundu we no kambani nato we vinda El Nino El Nino tio tumene El Nino ekana na El Nino effect kana neno ya yes nato ukono tuambio kwikia masabu mwakola watu iwe ege masabu so nato we evinda El Nino na kunduku kuingwa lelo na mwele Nino ne nengo promise kana roba nina ndio kamba for 3 days kamba 3 days okamba 3 days lelo ni mubiki hata bigwa musi tavika main town ya kula netwaito na thia ngwenda okola ngwenda usioka uko munini ende kuone ko na kunoto iwe kuone ko 20 yetu akoma nziani twambio bika kitwi ngalizie thia siye kuka twetelela ngalieza kuka masama paya saa 11 twasemba twasangali twambia sabali nyana mana situmene itubikie ekatuthi isabali yakuma kitu ikuthio bika mosi another 2 days what do you mean nanu kamba another 2 days na itwathi wethe paingwa bandu be mosi na eka mosi ndi kuona katauni anywhere twekito thi tutumire kitheka ndi kuona mosi ndi kuona katauni ndi kuona cha nyendiaonu kumela na ziwe ndiaonu okay kwitotia ine bakupe muno na kitui mali lakini at least abona ka distance but wenda anga ukithia katauni mali ukithia kangi na mezineti na nete so ni mwathi ndukoza kuona tauni bandu ndukweza kuona mwamino bitu kageza se no ubange negetheka kwalia we na no tuko yu na no tuko na wina bebo na ndevo wena nao nenukitwe ni in-laws okay yeah nenukitwe ni ekangotabi pe moisio muno mwana kutwa we munini moisio munene muno okay yeah so twathiwe twabika musi twathokuonesa
But that's another story for another day. Yes. After 2 days. Yes, that's a story for another day. Kamba ni mwe akuitwe kwa sana, kamba tumete kwa sana, tumete mbali. Wewe mundu naisi unaini Asia tumete mbali. Tumete mbali, yes. Na nu kweli tumete mbali. Tumete mbali. And then we nukie 3 days. 3 days. Tumete mbali. Tumete mbali. Mashabiki maito twendo the a short break nikenda ise kwithia nitwa mwete mwetanga soma. Twendo likamatukane banini nikenda ise kwithia no mama nyakela kemita. See you shortly. Matrende huyu hapa na anakugoja *570 hash. Chagua option namba 4 na ujingize katika draw ya kuvuka namba 3. Mshindi tunamtangaza 5th of May. Kumbuka ni *570 hash. Cheza Lucky Game na tunakuhakikishia ushindi na bahati yako itakufikia mahali popote ulipo. Kumbuka kucheza ni *570 hash. Yes, mashabiki maitu karibuni sana, yani karibuni kabisa. Omunde otolondo nini mutabisie tuna mundo kwitwa Ann Kathini na no twende no kuna story na kebana atutavya iwe nukie matuko hapa nyumete mbale nitukwitha twina wathiosu wa mwini twendete wakuyo kambani anaisie tumete basa. So tuatie ni katika mitandao, tuatie mundu kwitwa Ann Kathini, tuatie EKAI TUNEENE na tukuatia Robert Mwe EKAI TUNEENE nikenda wese kwithia tukunite maundu nesa. Now na you wabikabala dad-in-law approve ikenda tutunga ilobi. Yes. That is a story for another day. Lakini ndio kala monoko. That is a story for another day. Nondo ukwa we 19 years not we say. Kondo kuna na gokalile roba. So anyway, that's a story for another day. Yeah. So life you alika katika marriage. We na miaka yesu nini 18 19 years. Kwa ina challenges. Nundu uwe sebe twele tuitube mafans maitu maende manalikia katika mutwano. Na ima kuona arusi mitwano ti rahisi. Lakini uwe se mundu eba anza ona yandu ameka utuchocha katolike ba wikenda tu edukesia. Kendo kela na elete ko tapya mundu eba anza ukwenda kulika mutwano ni amba kwithia we sure. No, okay, they are ready. Yes. Okay, they are ready mentally na emotionally. Kulika katika mutwano. Ndo na kwasia generation yitu, generation yakwa. Neta yon generation ile na ya mweso ya kumisia mutwano ni onethe kwiliata. Generation yakwa. Ila ni. Yeah. Kwana nise na observation na twa sisi ondo siendo siende. Generation ila ni niwe na ya mweso ya kumisia ndini wa mutwano nethe kwiliata. O ino kwa na andu metwana na memi na 6 months ukiwa na matanesi. Ange matwana makatanesi na 2 months. Onabea mu matanesi ya honeymoon. Yes. Onange makatanesi ya honeymoon. Onange makatanesi ya immediately mami na kutake vows. Ona vows ingi ka cancel wandu mema thabauni. So sindu nisikuikeka. Sindu nisiende kuikeka. So kila ndo na kwa advice nekana mundu decide kutwawa. Nambe kwithia kindu chambe mature enough. Amekite decision ukethe ni wesi mundu niwe although ndwe there wesi we there always ni the correct person but wapi kwa na kumbe ukethe mundu ti ndo expect ya maybe ukethe disappointed and all that keune mundu no to no leo kemama but at least on your side no ile to we prepared ukethe we prepared hata nendo no kama na disappointment ukethe ti ndo ne expect ya nendo no lika okay twasi unendo no koma na disappointment nondo sindu mbingi ndo na kwasi undu munene ola utuma marriages mbingi si break at this moment and disappointments no kethe undu unesi tiwo kethe maybe no ese mundu no act mwe katika mwe date mundu no act saila muthi utembeleana saa hii naona wasichana wanatembelea vijana hivi vinda yitu tu yala wetu edhano uthi utembelea mwanake uenda na mwetu ungi kethe we sawa. So
ibinde no wethia mwitu no athio na ake camp kwa mwana keta moyo kana wake kalwa na mwaka no come we stay together makeza kutwika ni makwikata nimeotwana mesoma na nini but kipende kyu andu ingine ma act ya ukethia mundu ndakumale the true self until ila mwesa ku exchange files ukethia mundu ucio ni wekate ni umilia true self na pia in-laws nimeka kuifanya ituka reality so tuka reality ndo mutwano ti wandu eli ti ondo andu makengawa mutwano is not for two people mutwano ni wa families ile imagine together so the moment watu awa family hakuna family ya mweme nesia likana na ndo watu awa ndo makwenu ndo athi kwikala kwa mweme agwa sini mama atweka ndo mako so from there no lazima wa adapt culture sila si abandu bu kinene kila kinene wa abandu bu undula ndo asu weisio kana nzia sio sia mwekalele ne lazima wa adapt na ethe andu itona ku adapt ne batona kwithia bena challenge no kethia moto ano ndo sustaineka ibinda ya asima itu kana ibinda ya andwala maybe medito kanika okay twasi ase maitu na soso inewa mayasia once watwawa na uithio ethia maybe ela expectations unainasio tisio muimavumilia onaine wama makwase nyina bwawa ngalungwa musi lakini tio wene ne kiata lakini nowadays with the amount of tofauti maybe nutonyo tabia maybe mashabiki alama inde no to no to edukise kana no tukwatia some of the red flags niwo matukwa mosita red flags ila wasiona wele kwitha we careful na nikenda wese kwithia ni wasovia no ndi wisi andu aingi maybe in moto na wedding na you kwithia bena challenge nene ya andu imalika katika mitwano na you ona red flags wale kwikata ni wasiona na imunekia ni harusi wona red flag ona dia mundu ucio mwendata muriferan Rani kabisa. Murifela. Na itu ne kiarusi hiyo last month. Before utwawe. Okay, generation ndo anakwazia mwena chendi changa hii. Kano ndize ndo anakwazia tabati mwene buso. Nondo wethia kwina kindu gikutwa social media. Ando nimo manana neza na siana ila siyo hizo ndene si usoma. Bai mundu te kusoma kuma ibinda yake baki bengo kana kata soma bwa bika class 8 you continue with your education unless ni wewe utaki but unaota kwenda uwezi kumwone serikali lazima usome ni lazima usome with at least with a certificate ya form 4 so with their at least generation ino na enlightened kiasi ni wezi rights sia kunosome the rights sia ku ukasome thwa kindu kita wa social what iyo kukana na watu wengine ukithia ni wese ukithia ni wese utona kwikalani na mundu ata no kono yikwata waile kwikata sindu izi ne usome the school yeta social studies social studies social studies so nene kuyemwa inaona ile kwa juru bana kwa ndo mundu so ukithia sindu ila sio you tita ila ideto na experience ya na wange kwenge waya kana no kiena na mina school where andi ndithi ndiende ambe wabo of which that is another story for another day. But kila ndo nakuweta ne kana EKAI ipo oyu kwambisia twasio kwambisia sana sia 90s twase kwambisia okay let's go back a bit twase kwambisia siana sia kuma 1989 kusioko generation yesu ina ibuso ya kwithia ni enlightened na life ondo andu maile kwikala nondo wa kusoma ibinda yitu una mazwa school we class 7 utwa wane mundu naithia kusiethia siana sianata siana itano na kusiethia siana itano ukithia wekala aba ilobi na kwikala aba musi wekala musi na we kweka kuka kana ukithia ona baingo mwana usu wa kuka hakuna hiyo nafasi ne mwembe unokoka chao ukoka musi wewe ila weza kukwata kamwana hicho mukayuka chao ayuka musi no yekala ukithia wilie weto
wikibeti cha mundu ume lakini wili chao wili wetu niwe kama niwe witha ciambui niwe kuya ciambui nguku niwe kama na ithingi wata niwe ko kelo tutenza yani ukithia we muthukumi wetu kama muthukumi na wa baba wangu ukithia wili te wetu mundu te mume ndiye kana niwe wetu ni wetu ni si ukithia wili te wetu ni to te mume generation ye boyu tatwa mwana wene na we mwea athiage kalo shago ai meitikela no koka meitikela ata kubali masa si atwa koma ni ilobi yes twikala ilobi na mundu ucio niwe right yake niwe kana mundu aile kwikala na chao aile kwikala na mume ando matwa na meli maile kwikala imwe ne muisio munene muno unless ni mu lazimithwe ne mawia kwithia mote imwe ukithia wasisia ne wia niwo wa mulazimithio ukithia mundu neta wa post watakisumo uyani na kamukani wa post wa Mombasa andu azume to na kwikala pamwe nundu wa chao nundu wa wia nundu wa kiwia lakini anytime ma kwata mwana wako koma na maile kwithia meko mana makithia na their own time na at their ti lazima mathukume me separately no na be na bata wa oyu undu kwilie ni ngona ndo na me give up mundu akaze wacha niachane na hiyo kazi nitunze familia kwanza so mundu imanda we abakube na chao na familia yake you get although ainge maine busosi ya komanda we ya kukolosu mande ono ndo mawe na mama yona thina so ndo na kwaze generation ni generation ine buso na yo ine buso ne se rights sia yo so mundu eli kama marriage ine ate preparedness ndo na kwaze no ni mistake ya kuwa mwene as a person kulika katika marriage ute preparedness ndo wale takwithia someta mundu red flags sia mundu atanamba kutwa si thabo mundu anajaribu act hata zinakuanga no siona ukona mundu ikobiezi okyoba kana ukeibwa mundu usu tone ela wonenia nayo it's a different tone pe undu pe kindu cha sensia ona then wa mukosea ninge kukosana tio kawaida ona then wa mukosea pe undu wonenia wetu we kuletie no ena kawasie ku mundu wewa iyo sauti usiwe ignore iyo sauti kawasie ku wewa at the back of your mind kekuya mundu ne tutona kwesothinania kawasie ku kethukisie na ngine na kene na ndola mwe bayanza mutana mbonde katika mutwana wewe kawasie ke ukutabia kekuya mundu be na bandu be bandu kana mundu ni wethe ini cheat kana mundu ni wethe tukasumbuana kawasie ku wewe kaikunene wasie sundu they are wrong ever wasie sundu they are wrong na usu wasie ni weta wangai yes wow otwende no nene oboa mundu ma mitwano kana mundu ala methiwe maende ani kwithiwe kwina uani mwingi na uani uno wasise wewa ni boyfriend girlfriend nona boyfriend girlfriend na yu kwithia wasisia age bracket ya andu asu makomana na andu asu methiwe maikanye siku cia muthemba usu ni very young generation ukwiwa tunade andu anu imana date ya na siju nundu I have a friend unai friend wakwa abakubi muno na you last week twewa no kwate ne ukwiye kana ethiwe akwite kwa boyfriend na yu kwithia ni sino sina mixed reactions mingi na yu kwithia tuise tutonye utabia tumaitu atakana tutonye utabia anake maitu atanundu kwina muisio maybe utonye matabia ata tutonye utabia generation yesu ata twinene or red flags isu we date mundu saila we date mundu ndukanenge emotions mwana wa take over with either no commit suicide kana no uwa mundu pe limit ya kila kindu as a man kana ethe we mwana kana no date mwitu wewe mwitu usu bala wakubika ndukwewa mwikala nake ba umwe walk out that's what gentlemen do walk out nondo mundu ume aileta kwithi abundetwe ndo aileta kukuna mundu muka na yue ethe ne ubundetwe kana ndo aileta kukuna mundu muka kumuwa kweza kulikela ba
If you should not hurt a woman, how will you kill them? You can't. Na isune siendo, okay, nyene na imwana. Hizo ni vitu tunaistill katika watoto wetu. Ndo hizi ndiko yetu hela generation ya ina ya mweso ya kumesi. So generation yeno yibone yo ile mwana ngurace. Sia ndo aleta kuumesi ya mundu muka. Na kumwetu wona mundu ayenda kukona kana wona mundu ayakaluto tono kukona kana mundu akukona. Umala. Oyutu ubundise siana situ kana wakonwa umesia. Oyutu ubundise siana situ wona wa mundu usu akukona umaluka. Netu ubundise siana situ kulea violence. Netu ubundise siana situ kulea kuenact violence. So edhani mwana wa mwetu no mutabijo kamwe don't be violent to your husband. Lukasongeana na boyfriend. Kana nondo oyu the reality is tunema date. Tena kuene kiu toya yange wisu si a dating toya yange wasi amuome na wona kanisia tene makuwa na 2 days yes 2 days no twiki kibircha onando ne matumando ona yakabitho ugethe ndisi kieni anybody lakini makeso twana so tene kuina nene wange wasi a dating oine to nene a dating these people are dating so no mabaka ithe ta say to embrace kana sia sito ni siku ikata nisi date na binda niyo yiliu no matter how long they will date, we are discouraging iyo kudate sana, but no matter how long they will date, not unless you happen. Instill values katika mwana wako. Sia, don't be violent to one another. Yes. Na then ne abika bandu we there kendo chuke controleka. Walk out. Walk away. Yeah. Wow. Walk away because this life is not about one person. Yeah. Mundu ti uswe weka andu ne ingi. Nge tukia maybe in the core. No, and if you walk out of a relationship, be it marriage or dating, at this moment, community is not so judgmental. Ibinda yitu tunajaji wa mno, you could not walk out. Unavumilia kupigwa, unavumilia kuteswa, unavumilia kuchitiwa, unavumilia a lot of things. Tunomesia sinu mingi ibinda yitu. Kethe ona no wethi o mundu kwaku na nondo ndwenda muko kita kana muke kaniata kana kamwe na ninye tinye mwene ku nduthiende politely maingi yes ethendo kwenda maundu maingi nweze ko ala chaotic ethe mundu ne ngundi mukimane mwe kata na wewe utetela mweme unake mweso pambana lakini hakuna mali unaenda uko hapo you get what I'm saying at this moment where they are value ni kumala na weye mesiabo ibindeno twi where mundu no ku cheat na nwa mukwate neza no ku cheat that is a very bad red flag where mundu no ku iko na mundu ungi stay out of that relationship nduka etikile ku lower dignity yaku wekalebu we umesi Ndio bena that kaninika mimi siwezi janganywa chali yangu. Siwezi nyanganywa chali yangu na mtu. Huyo ni chali yangu, stay away. Hey bitches, stay away. No. It's not like that. Yeah. Okay, nika alchando makwenda ku adopt foreign, but the reality is yes, you can warn other ladies to stay away, but at the end of the day, if this man is a cheater, he will cheat. If this lady is a cheater, she will cheat. Wow. Shabik maitu tuende sana mundu kuitwa Kathini na tuende no kuna story na gaba no by the na advice we nyendize kana mundu kuitwa na advice so vitu so tumwatie katika social media handles yake etawa Kathini na kwa muimbati yako katika social media nito Robert EKAI TUNEENE na pia mashabiki maitu ethando subscribe ite account ine EKAI TUNEENE semba usubscribe nikenda wise kwithia tukunite mount onesa ongemulilikanya kilungu cha EKAI TUNEENE kiete tukonyu ni kuosewa loto moto na kudhauka loto moto is very easy. Wewe simu yaku mashabiki maitu wewe simu yaku o dial
570#. Nenda nukwenda kwisindia ngali we choose option number 4. Nenda nukwenda kwisindia munda we choose option number 5. Nikutawise kudhauka by the way no silingi 500 nikenda wise kwithia ni wetha nebusia kwisindia ngali kana kwisindia munda courtesy of Lotto Moto. Now we mwini. Yes. Wambadisha kumuta ya mwea hii. Yes. We muno winamba this yani we mwini wa gospel yo kambani. Yeah. We ikyo kiende yo kambani. Yeah. We say kangu davye kendo. Nye ni katika ni katika social media. Yeah. Na akamba ni mwambie record. In fact winye nako mananandu you matuka ni wani proud saingi no kwithia saingi no mwigwa niona hivyo icho kiende kwa kampani Twende enesa. Yes ndataiwe. Twende enesa. Yes watai to you. By the way twende enesa. Na eloge wako taili ukwili kwende enesa. What do you mean? Yeah. No you. Nuko vyovete. Nuko andu masemba nityo kukuonde. Twende enesa. Tunaendelea vizuri sana. In the gospel katika Kamba gospel industry. Kwende enesa pio. Ai itangu doubt. Eko doubt. Ngolie neki. Okay. Nondo kendo chambe oyu. Pe kendo kitwa ndio kunenga mwana wa kwithia no iwe. Pe bindene na bute no nethia no angani. No amungi. Tutethukitie mungi. Twiki wathi wa mungi. Oyu kwina andu angi. Mokie na mai challenge. Nesio kama na waliusu newe wambido mwe no yue ai na gospel oyu kwina mekwania kwina andu mekwania kwina andu meotwaka na metwork kwina andu holy kwina andu eka kutwaka niko kunwa I can't kamete benga because I don't think it's benga. I think it's more than benga. Niko kunwa wathi mululumbe wa benga. Oyu. Wa gospel. So I think we are going the Kamba way. We are just defining ourselves. Nye ndiko na gendo wrong. Ndiye andu masia kuthugiata. Kendo kila kithuku neko kwaseana ndai ya. Noko na yu kwaseana ndai ya. Kweke anaibu sina taisu isu nendhuku lakini musically we are doing very well. We are doing very well nondo wa thinga likwe with their ekane wete masieto nondo na and I can mention them with their Queen Wilberforce. Yes. Aina wathi mutulivu. Aina worship. Wina wathi utulite. Wathinga likwe yengi ukithia John Ketu na kia kwete evangelism ekaniando elilikanyandu mwaki ni ukete ekaikulo moto inakuja wasioka kuku ya Ann Kathini ukithia men courage andu kana don't give up there is hope onethia mondo meli ata pena there is hope ngainde mawa ona kwili ata ngainde mawa wasioka kula kuya a fortune mwekali ugethe agenze githiki rothi nekwa andu ala menda usunga mayunga mana maitingita nondo ithitu ya Kamba and that is our culture. That is I'm really proud of the music of the music ekana na sindu ingiziba out nondo izu ingiziba out is not about music. Yeah, ni sindu personal. Yeah, ni sindu personal. Siendo ingiba siba utene roba ni Ann. It's not music. Yeah. But musically we are doing very well. Kambaland. Kwe kondo kwena wathi utamuto Kamba. Kangu tabi. Wenda wathi wa kila muthemba. No wethi achao. Ukamba ni. Ukamba. Na ni kila chondani kene kana akamba na to embrace culture yitu. Na tuwe yetikela nithi yao. Na tuweka brand benga as an evil thing. Because benga is not evil.
ni thia kamba twendie kumetwikithia imbo mbona ni musunga wa angla muno nye kwanza ni wendete na mwe asia ho angla ni hivyo o angla ni mutuo wa anzaluo ni mudundo wo mudundo wa kamba ni kilume na mbenga so we have to netwaleta ku embrace na to embrace but tutekwe wera to upetisia mundu na kucheka na kasumba kaka kwati yotapano kwa kama unaimba mbenga wewe umeisha pengwa kendo keto wewe umeisha by the way kaka nento no misonga ona kumiri muno nimebingithia you okay sawa imwe embrace culture wa kambani yes. Na umwali ka TikTok you know wewe wange kuyeye and then musically I can say we are doing very well but sasa ne bethe abe ila weta mundu nyeta who am I, what am I doing apart from the musical part, what else am I doing nondo twasi for example mundi ndio TikTok na nena decide ku the live na decide ku the live am I preaching, am I doing music or am I doing something else nondo tio nende no okay nene kwa dha ko siezia ndilika but nene siezia or lives sia ndo wamwe o wasanii enzangu nikanene manekela chendea especially ezi na vumete muno na we are live mali kama kumanga na make kanata that time nena siezia nikanene mane what happens ni nini huwa inafanyika ni chao chotu ando mela lamika ando mela lamika chao but ila na ati ene there it's not about music. It's about you as a person. Not about you, Roba. You don't know to kaleta batu yeka show ya eka tunene. It's a tukethe ane tumie katika eka tunene. Tukwe tikindu kingi. You get what I'm saying? So when it comes to music ne separate wena siendo inuingi. Nono ndo ambako link music na kila nye ata ngweka outside music. No ngwati. Nendo nakuthia ni musician umonde. No kethia peke ndo kingi neka apart from the music neka na either ne mande nguma ndiko no ando memanda sindu iko scandal nyenga kwato ni scandal ndise kola nevi but Mungu nisaidie nona ando memanda scandal ukwato scandal neka no maneke na newe katika ethics ya media kwethea kwingwa publicity ndoku kana publicity ndio publicity ni publicity. Yes. So the only difference that can be made nondo ela the moment why brand why it a gospel musician you gospel, what is the gospel fact esu ne kwete kulando gospel ni chao ila nonga manyeta Kathini na nasia nina gospel. What is the gospel? Gospel no bo museo tu kikamba no bo museo na then ndio preach bo museo then ne preach bo mothoku so ndio preach gospel we mundu kwasia matukwa the gospel yende kila kiku ni umanzi wa mpesa naona recommends isu katika FB ndo nakwasia kana ila tunene ya gospel no baka mundu ambe kwa underline the word gospel what does it mean na ethabe mundu kwika kindu contrary to the gospel of Christ then they are not doing gospel ila tunene ya music tukiongelelea muziki atuongelelei gospel music we are talking about music there's a very big difference between gospel music and music generally nondo omondio nendo na kuungama ngaina wathi museo muno pio ando makasunga ando makatana na ando makaiwa moyo lakini ukethia wathi usuti wa gospel ama gospel musician yes but kila naina it doesn't come anywhere near gospel kama nanga example na ibinda ya siasa ibinda ya siasa nena ni wathi wa siasa na katika YouTube channel yakwa that song is not about gospel wathi usu wa ku praise mundu fulani tumumandie kibila and all that so the moment
wauma katika gospel, let's not say that is gospel music. Nundu nyene, I'm a gospel artist, yes. But that song, particularly that song, is not about music. It's not about the gospel. It's about politics and all that. So no nine wadi ute wa gospel, ni gospel musician. Na baingwa bandu beto kana, nondo wina gospel, you cannot do anything else. Yeah. As a musician, nondo music ne talent. Na ne talent yekiro ndene wa Mungu. As a musician, you can sing anything. Niwa wo decide kila ngweka nike kwete nike kureflect the gospel of Jesus Christ. Kendo kimwe kiatie thina pyu. Nikwithia aini aingi mai inflicted kendo kietawa values ya Christianity. Values ya Christianity neta siba. Neta kukia ngai. Isitwe seo, it's biblical. Isitwe seo yekaba kwi mali mbingi. That is biblical. So kusubia sietwa ukithe nyeta kathini ngusubia sietwa yakwa. Ndikwende sietwa yakwa yeba kwa keko. So there are things I cannot do as a Christian. Nondo nena kindu kwetwa Christian values. Na kiuyu ni choki chetie thina wethia maundu amekuwa kwa andu ni mumanganie, andu ni masongeanie, andu ni mekiata, watu wameambiana sijui nini, watu wameambiana sijui nini. Sindu isu nesesi utuma kindu chuketwa Christianity values nesesi utuma nechocho utuma wikethia no kona sindu ila siende katika TikTok, katika iswinge, katika social media platforms. Yeah. Wow. Mashabiki maitu tuende sana mundu kuitwa Kathini na niwe producer wa kwaimbia masani masano masemucha wende na hiyo tukulite story bana mundu kuitwa Kathini. Anyway tuatia ni baya katika social media handles ungemulikania tuatia ni baya idho tuitwa Robert nyeni tuitwa Robert Muwe EKAI TUNEENE ino social media handles pia no tuatia baya katika mitandao EKAI TUNEENE katika YouTube, katika Instagram, katika Twitter, kila bandu Twitter wa EKAI TUNEENE na pia uisemba baya account ni ya mundu kuitwa Kathini. Mbai tu subscribe wese kwithia yani nitwa msupport na mutapishe. That is the only way to turn support and maitu makuyo kamba nikenda wese kwithia tukunite mound onesa. So otuimino kililia mundu kuitwa Yeah. Advice no with it katika industry for quite some times na be andu manokima kwithia katika industry utonyo ma advice yata matabio ndo mwikala ako katika industry kila kitumite whether we relevant katika industry for miaka yesu yonde ni chao kindu chambe ni kukia ngai na kuyelewa we mwene. Yes. Na kunenga andu ala wethi katika industry ndaya. Let's not speak about the ministry here. Let's speak about the industry. Ndo ninge ndiako ya gospel na wadi nesi ndo ile tofauti. Nesi ndo ile tofauti. Na bune bwandu momeke mistake. Tenenga ndaya. Etha no ukiena no mbethiye. Tunenga no chao, tunenga no ndaya. Withie ndiamba kukangambia kukimela mbaune na kuna mbethi yonende. Kindu kila kingi kiutuma uchona andu mayumana ni nena kuna cha na wongama na nami na kuna cha wongama uchambe yombona tane bathi na ukithia no nene anything na no unume na no wasiata na nzuko siolekange ondo nzuko yi necessity mathina muno nundu wa ne wero babe undu ukunena wakwa ngilea ku confront roba on one ngithio musongia katika social media ni kana ni trend so andu manenga nenda ya na andu makema nese kubweka na ngwa ti lazima na manondo wagu Anthony ni thingwaneke ti lazima na manaka undu ka weakness ka kuenako as a person ni thineka wete mbe katika social media ni kana andu mama ne undu wona Kathini ende tu mamosu ethia na peka kawegu ethia nako ti lazima Biblia yasia kila kikumwa nako koko kungi kwikamane na ethia ne tukwitikila ku guide wane the spirit of God na ethia ne tu yeta gospel artists then no mubaka twikale katika musingi wa gospel na ethia tuyikala katika musingi wa gospel then twethia gospel artists twethia just musicians and that I think it is what is happening so andu manenga nenda ya na onethia
unethi tina gospel sasa for example ani ni ma secular bayo ala maimbe ta Peter Mwambi maima meno ke manethi kumi wange Musyoki late Musyoki I think ninona andu ma secular mena ka order fulani ukithi onethia wezi hata onethia niwo kuna ngita sikambata ndo ambako lotake ni wa Maria kweli nondo na mwethieva unamwethia katika industry ithe twilika katika industry twethia Faith wa Kithele Peace wa Mulu Kasanga andu ala membe witu na tumewaheshimu Bedi Ngoso me have been nurtured by a Bedi Ngoso ngilika katika ministry ya Wini nethi wene nurtured na Bedi Ngoso nela nendie kwina kikamba na zembie bala benjoni mbaka na please nurture me na onoke there onangethia mbaka yikata let me tell you ndi exchange words na mbaka why he is older than me musically na ministry wise amekuwa mbele yangu mpaka ina mubango mibango nayo nakuka nziko ngenza ngatu ngatu so you can just imagine nino kiene ni mwethie katika industry ni mundu sino ani nacha then na mino ni nacha njambe omuma njambe kwase wewe ni takataka wewe ni hii is very bad ando manenga ndaya na nuko na generation yetu onenga ando ala yithi mbe wondaya they are not going anywhere. This one I can tell you for free na nyingine na kendi obitha mundu because it is the truth okweli nekana if you cannot respect ando ala withi yembe waku then you are not going anywhere nondo no lazima kila wabanda ukethe mashabiki maitu tinya nawe ta isini ndoto isini advice mwetha muikwata kuma balabe mundu mweni waitu muthanyani wa mundu kwitwa Kathini we na mwenye producer nondo niona nukuzima cameras mashabiki maitu twiko mutila bauna tuyasia eto that imanza mundu kwitwa Kathini tafadhali katika comment section ethabe ne kulyo ukwendo kulya mundu kwitwa Kathini katika comment section tuandikie bune twetha twimumanda ni ukite bano part 2 yes. Part 2 nikenda wese pedia nditwa songe mukulyo mama shabik yes. Ndeto ya muthia kula kwi mafans mako tuimina nenda kwa sene mubea muno ni kondwa kungwata guoko miakesu twekalania nen Mungu atete guoko mwe subscribe katika channel chako na kushare mbathisi yakwa na kuni propose ya okundu mubakanga kwato mawia. I thank you so much my fans. God bless you and expand your boundaries. Ngaina mwathime muno na ndaka munive ndo niona wiva. Nenda kutungia mubea family yakwa ni kondo ngwatilila akumboya na ndo anyanyawa na kanisela ne thaithea. God bless you all. Ati muhimu no. Be mundu bano kwasia before tumine no ethia kwendo ku reach for some advice, for some business, for some si ndo nimbinge. Yes. Matono ku reach ba na namba iba. Namba yako ya simu ni 0726702366. Wathi katika mitandao search Kathini Timothy FB kana usearch page yetu wa Prime Stitches. Kana Kathini. Yes. Page. Masietu asua ni search na ndo abongo sa anywhere. Namba ya simu. Itwe waweta tuyo by the way yes. Ni ngio in the story no isingirie muno matono kwate baka katika biashara yaku nondo yunye ngwa nayo itagukweso manzia katani wawe tuyoka ba yes mweka ba CBD yes. Street yetu Gaberon Road building yetu wa Comfort 5 floor number 1 first floor room number 5 yes. We bunze wakulia kwa ula mwini kila mundu nombezi yes. We bunze wakuna nambela na nenga na ya simu 0726702366 utanipata yes. Wani search Facebook nombezi ya katika page yetu Prime Stitches Enterprises yes. Yes, mashabiki maitu tude tuyatia mundu kwitwa Kathini nenda pia wina chathiki weekend afadhali semba bauni kenda wese kwithia no amanzi wa
na umwe bano nyibo ni endere maitu kenda isekida tukunite maundu nesa. So akama maitu, thank you very much for being with us. Yani ni mubea piu mashabiki maitu otolondo ni mutabisie kilungu chao mundi kiete tu kwenyu kwisila kisese kinene kisese cha Triple P TV na nundu wa wendosu ola wendo ni mutabase wa mashabiki kwena mbesa tu inengane. So semba osasimo yaku dial *570# dauka nikenda isekida niwe kwati yangali kana niwe kwati ya Monda Kuno Nairobi. So until we meet next time, the same place, the same time, Aki, may God bless you. Akama maitu ni mwendete piu. Aki, may God bless you. May God bless our Kamba nation. Bye bye.